Voin hi Juni somni pani kumsan hi somni panga pathian ni hania clear tu te inzawain chi baile vekule tuntuma hian breaking news kanam puang dona tunlaya thilkheng ngai ven hlo tak mai hania tukin jing ama khan US chuanin Iran mun pui a nuclear site pathum chu abom chiani hin news sanga adar chiam maya hi thulom tak ani tuntuma chuan hemi chungchang hi karon bi chiang don ani Donald Trump an asoidanin America thlona chuan hlotling takin Iran nuclear site pathum chu abom chevek ni na tarlanga chung mun ta chu Fordo Natanz le Esfahan te ani US ina ma an lakdan chungchang hi a viral na sakhop mai zirtop ni liam ta khan Donald Trump chuan Iran an beitur chungchang hi alo soi chuak to amai ro chu eng huna nge ti ero asoi chuak lo thung ani ti chuani kan ria thewangin tuna hian Israel le Iran inkar boruak asangin inbe na athleng na sa a heti mek lai kara hian US chu rontel ve in tuna hian Iran nuclear site pathum Fordo Natanz le Esfahan te hi hlotling takin abom chevek ani ti kha kan riat a tha ome tuna chuan Iran tan chuan chet ngai na vak om don talonin alanga achan chu an nuclear mun pui pathum hetianga bom chiat ani tak sia chuan engang point in rosama sela antan ti vak ngai na om to don lo ni in alang Trump chuan in tiang hian soya Iran malam hun chu muan na ani lo pon chiat na hani dona tin tuna US thlona in abom chiat pi lama hian US military te chuan in target dang te po anla nei ni in atar lang ani tuna hian in remna arang taka thleng ani vat lo chuan hei aya na sa hianin US chuan an be chun zom don ni in asoya tuna hian Iran vauna thu achak chuak mek ani Israel le Iran in be na athlen na chan pakhat hi chu Israelian Operation Rising Lion an kalpui wang ania ti chuanin Israel hian Iran mun pui an nuclear le military site te chu an beya tin an top general te ba ka nuclear scientist te po an that nge ni nan tar langa tin hemi pialama hian Israel chuanin terana nuclear ral thuam siam na mun pui an din don ni point an tar lang bok ani tun din hmuna he in be na thlenga wang hian Iran a hian mi zaruk chuang in nun nan chan to ni in Washington based Iranian Human Rights Group chuan atar lang ani Iran chuan an soidanin missile zali somnga le drone sangkhat an kap chuak to ni nan tar langa alobera Israel mi le sa te hi somni pali an that to ni in tarlan hani bok Donald Trump chuan Truth Social platform a US in Iran an be chungchang hi aposa tiang hian atar lang ani bom chu primary site ta Fordo wa thak ani thua soya thlona zong ta chu himdam takin an beisa an kirle vek ni hin asoi ani America sipai huasen tak te chunga lom thu ka soya kalom pui hle bok anni anga sipai tha hi khuvela an umlo tuna chuan inremna thlenna hun anita thei to pin chu awang hian in lom thu ka soya ti in Donald Trump chuan asoi ani tin soi chun zomi America Israel le khovelina asia cheng to tur thil tuna hian athleng ta ani Iran hian tuna hian Indona hi anti top angai ta tin asai chun zombok Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu point Donald Trump malak na chu afak khop maya congratulations President Trump te hin apos vele boka Iran nuclear facility ti sevek tura thutluk na isiama wang hian kan lom tak zet tuna US malak na hi kumkhuain ria teng ani tawang tin Israeli Prime Minister chuan video wa tiang hian soi ani President Trump le ke hian tiang hian kan soi po thin chakna manga inremna ama saberin chakna halo uma chumi hnuwa inremna alo thleng le thin tin zan in hian Donald Trump le United States te chuan chakna sang tak an nei ni tin Israeli Prime Minister chuan athu soina hatar lang ani Operation Rising Line chungchang sei chun zomin Israel chuanin tuna hian thilro pui tak ante
Mase zan ina Iran nuclear facilities sungchanga malak na ero Amerika hian Israel chu an le pelani ti hin asoya Kovel puma ramdang zongzong in an ti thailo tur US chu an ti theini ti hin Prime Minister chu asoya Donald Trump malak na hi kumkhua in chinchia ani to anga nintika ma thenghil ani to ngai lovang Kovela ralthum la omberan ni ti hin asoi ani pathianin Amerika le Israel hi malsom ro se kanin zomna ngetak hi malsomin ombok ro se ti hin Netanyahu Israeli Prime Minister chun soya Israeli military operation Iranani mekchu chunsom zel ani tur thu soya engtiang rei po ni don sela an chunsom zel tur thu tar langa Iran nuclear program le an ballistic missile zongzong te po an noi bo vek tur thu Israeli Prime Minister chun soi ani chuanin tukin jing lama USN Iran nuclear munpui bomnana an man hi engbom nge nita ti hi mitam tak nga event ani ome tukin jing lam khan US chuan US B2 bomber an mang ni yin tarlan ania hi news agency Reuters chuan a report ani Indini khanin an report dan chuan US CNN an B2 bomber chu Pacific Island Guama anda thu tarlan ania B2 bomber hianin KZ singkhat sangthum zarukarit GBU 57 chu apur nein antarlanga he bom mang hianin leichung rilpo nita sela he bom hianin ati chevek thei ani mithiam ten an soidan chuanin he ra thum hi Iran nuclear program ti chetna tan man ani thuan tarlanga fordowa te Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tuna bangkara chengmek chuanin Israel na boina an nei chho tak nu hianin tha aloni chuanin a ai o torin mi pathum aruat niin tarlan ania hemi chungchang hi New York Times chuan report ani Iran Supreme Leader hianin Iran chunga electronic communication in biapo na sangsang ta chu a shut down vek niin news chuan tarlanga ewang hianin aumna mundik takhi khoya nge ti chu hriat a harsa a chanchi bulamin an report dan chuan Iranian official pathum te hianin tuna hian Khamenei emergency war plan hi an kalpui chomek ni poin tarlan ani ole khakha tukin jinglama thil thleng chungchang US ina Iran nuclear site an bom dan chungchang kan tarlan thei chu ania hetinga US malakna a thlenta kawang hian Kovel hun sangsanga Christian ta chu an lom pha hle ni na langa achan chu US puina telo chuanin tundin huna Israel hian hiamlam an pan meka Iran hian an bom na sajie kan hriat karing chuwangin tundin huna US malakna hetianga aron omchota ka bang hian Israel chu an phurin an lom hlea tichuan Iran laka hian an mission chu an lakal pui chun zom dona atop thlengin beyan tumnin alanga hi thulom tak ani ole khati zongkha tunchum video wa USN Iran nuclear site bom dan chungchang kan tarlan thei chu ani e